Imirwano mu gihe ikomeje hagati ya M23 ndetse n'umutwe wa Wazalendo, benshi bakomeje kwibaza aho ibintu byerekeza, ariko kandi bakomeje kugenda baterana amagambo mu buryo budasanzwe. Mu kiganiro abagize itsinda rya Wazalendo ababahagarariye nyine baherutse kuvugira mu itangazamakuru, ariko kandi n'umuvugizi wa M23 Karemera Canisius, uyu nguyu ni Canisius Munyarugerero, akora umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije, nawe yagiye asubizanya n'aba ba Wazalendo. Mu kiganiro n'itangazamakuru nicyo tugiye kugarukaho, maze wumve uko bagenda basobanura impamvu barwana. Umutwe wa Wazalendo ugaragaza ko rwose uzakomeza guhangana na M23, ariko kandi M23 ikagaragaza ko rwose ishaka ko abanyekongo bashyira hamwe maze bagaturana. Ni mu kiganiro kirambuye rero uyu mutwe wa M23 wagiranye n'itangazamakuru, ariko kandi n'umutwe wa Wazalendo baterana amagambo mu kiganiro kirambuye. Umva rero uko byifashe, bagaruka ku mirwano uko yifashe yose muri rusange. Uyu ni Sendugu Museveni wo muri Pareko, kandi n'umutwe uri muri Wazalendo nawe ukomeje kurwana ku ruhande rwa FARDC, barwana n'umutwe wa M23. Umva ibyo atangaza. Nkuko nabivuze mwa kira kiganiro cyashize, abo twagwanaga nabo twagwaniraga muri Masisi, aribo ba Canisius Karemera n'umutwe wabo wa M23. Twabakubise Kirumbu, twabakubise Gasopo ndetse n'Igicanga. Ubu bakwiye imishwaro, bari mu dushamba hirya no hino, turi kubashakisha kugira ngo tubakurikire, ntabwo turi kubona imbere yacu. Kuba twabakubita bakagenda ntabwo bari bagaruka, natwe turi kubashakisha, ariko aho turababonera hose tunarabivuna tu. Kuri uyu munsi wa none tuvugana mu nyamakuru, nkuko mbikubwiye, turi kubashakisha. Twe twamaze gufata ibirindiro by'abaho bari, ubu turimo turahashira ingome zacu kugira ngo tubakurikirane, tubasubize bavuye. Nta migwano yabayeho none, ariko igisirikare hari n'ubwo wenda nko mu mwanya baza, ariko nibaza twebwe turiteguye, tuzabasubize bavuye. Turi ahantu henshi hari ibirindiro byabo bikomeye byabaga ahantu bita Gasopo, twabavanyemo tubaka n'ibibunda. Ubu imbunda turi gukoresha zose nizo twabatse. Twabavanye Kirumbu, twabavanye Kibarizo, twabavanye ku Nduro, twabavanye Igicanga, n'ahandi henshi ntashobora kuvuga kuko ni henshi. Naho rero Canisius Munyarugerero usanzwe avugira igisirikare cya M23 n'umuvugizi wa politike wungirije, rero akaba kivugira mu bya politike, akaba yungirije mu mutwe wa M23 mu kuyivugira, yatangaje byeruye avuga ko rero ibi byose umutwe wa Wazalendo uvuga ari ibinyoma, abihakana yivuye inyuma. Uko Sendugu avuze ko ngo batwirukanseho ibyo birindiro byose avuze, hashize amezi 6 tubihaye ingabo za EAC. Twavuyemo ku mahoro, tuvamo dukoze ihererekanya ububasha n'ingabo za EAC nk'uko twari tubisabwe n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu, ariko ntabwo twavanywemo n'ikibazo cya Sendugu. Ibyo rwose ndabihakana byivuye inyuma. Aho avuga Gicanga kirorerwe ku Nturo, ni hari abaherutse gutwika amazu, hakoze amarorerwa, ariko aho hose ntabwo ari tubahagenzura gatezwa heguriye ingabo za EAC. None ubu murimo kurwanira he nka M23? Mu duce twinshi dutandukanye, kuko urumva hose nyine nk'amarorerwa barimo gukora, batwara inka z'abaturage, bica abatutsi, batwika amazu yabo. Uko imbaraga zacu zingana turimo turagenda tugarura amahoro. Mu duce twa Mushaki hose turajyayo. Ko baduteye arishwashwa, twari gukora iki? Byanga byakunda no kwivuna. None ko avuga ko babakubise inshuro, ibi barimo kuvuga ni ukuri? Bwana munyamakuru, ngo burya ururimi rujya rucigisha itora utarubashe kutikorera. Ibyo avuga wenda nibimuhira Uwiteka ararariwe. Kuvuga ni kimwe no kurasa ni ikindi. Bwana munyamakuru, uyu uvuga ngo twateye ibyo birindiro byarimo EAC, ntabwo twari gutera ngo dutere EAC, ahubwo bo banyuranamo, bo bahabwa inzira bakanyuranamo, nta nicyo bitwaye. Ariko twe ntabwo twagomba gutera ingabo za EAC. None Wazalendo ibi Canisius avuga irabivugaho iki? Batangiye kuvuga ngo twe dukorana na FARDC, tudakorana nayo. Ubwo rero Canisius bamuzi, nta nubwo ari bwo bwa mbere twahangana. Ese nta mashusho mwabonye uko twinjiye muri Gicanga? Ese ninde utazi ko babaga Kibarizo, Kirumbu na Gasopo? Ntabwo abizi. Twarabakubise turabivuna, ejo ntabwo ari none, bya bindi bibwiraga ntabwo ari byo turimo. Twebwe twarabakubise n'isi yose irabizi. Nushaka na buno ngewe ndi Gasopo, Igasopo niho nasize ibirindiro byanjye ho nabakuye. Nushaka nkohereza n'amashusho urebe ukuntu bari kwirukanka. Ahubwo buriya ubwo Canisius avuze gutyo, ubwo yagiye guhamagara ba bene wabo
babandi bo hakurya ko bajabuka buri gihe kugira ngo baze turi tayari. Bwana Canisius ibavuze kuri M23 byaba ari byo? Bwana munyamakuru ndagira ngo avuze neza cyane Sendugu kabone nubwo ahora nyita umunyabinyoma kandi ndi umunyakuri. Ikimenyimenyi ni ukuvuga ngo binjiye muri Gicanga babona ayo mashusho koko agaragaza ko bamanutse mu makamyo ya EAC zira kontenja z'i Burundi. None se niba baramanutse mu modoka za EAC hari ikindi kimenyetso kitari cyo ngicyo? Arabivuze neza cyane rwose ati twamanutse ku manywa y'ihangu, kandi koko bamanutse ku manywa y'ihangu hahandi twari twasize EAC imodoka za kontenja Burundi nizo zari ziri kubatunda. Nabo nizo modoka za Kongo zose nizo bagendamo bwana munyamakuru. None niba badakorana na FARDC tibakorana na kontenja Burundi bahabwa imodoka zabo kabuki ngo icyo nacyo kiraguhinda ishusho. Niba twebwe dukorana nabo tibaduha imodoka zabo bo bazibaha gute noneho? Noneho twe dukorana nabo mu mwuka bo bagakorana bakoresha imodoka zabo. Urebye ndibwira ko niba banakoresha n'imodoka zabo bakoresha n'imbunda zabo. None Sendugu Museveni ibi ngibi urabivugaho iki koko mukorana na FARDC? Murakoze cyane nongere nshimire Canisius Karemera ko yemera ko twageze muri Gicanga arabyemeye, ariko twebwe nta nubwo tuzi no gutembeza imodoka. Twebwe turi abazarendo ntituzi gutembeza imodoka, nta nubwo tugendera mu modoka. Twebwe turi abasirikari bakoresha amaguru, kandi imbunda dukoresha nizo twaka Canisius Karemera n'umutwe gwiwe. Bityo rero iyo kontenja Burundi ntayo tuzi, yavuga twebwe ntayo tuzi, nta nubwo tuzakorana nayo, nta n'amasezerano dufitanye nayo. Twebwe turimo turivuna bari abantu bavuye hari hakurya bahora bajabuka buri gihe, tukagira ngo umugambi wacu ni kubasubiza iwabo bakagenda iwabo. Izo modoka niyohereza mu mashusho ayakoherereze, nongeye kubihakana nivuye imbere ko tutakorana twebwe niyo kontenja Burundi. Nakwereka ishusho imwe aho yabonye Sendugu cyangwa yabonye General Kigingi ari kumwe niyo kontenja. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa nka cya kindi Canisius buri gihe ahora besha avuga ngo barugayi baraje, kandi barugayi babaga muri Kasai. Urabyibuka ko ari byo yivugira ibyo binyoma bwe. Twebwe ntabwo dukorana niri na rimwe, nta nubwo tuzakorana na EAC, ahubwo twe dukorana n'abaturage b'abakongomani. Ni imirwano itoroshye ikomeje kumvikana rero hagati y'impande zihanganye arizo itsinda ry'urubyiruko rw'abanyekongo bibumbiye mu cyitwa Wazalendo bagizwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo Pareko, irimo Kodeko ndetse na Maimai n'abandi bacancuro bakomeje gufatanya n'igisirikare cya FARDC mu kurwanya umutwe wa M23, nubwo abangaba batabyemera ariko kandi M23 yirakataje igaragaza ko izakomeza guhangana nabo. Na makuru menshi dukomeje kugucukumburira uko yakabaye, amakuru ni menshi cyane dukomeje gucukumbura, kandi ujye ubana natwe 5 kuri 5. Utarakora subscribe cyangwa abone urabikora ukanze muri iryo jambo ubundi ugakana no munzogera tukabana 5 kuri 5. Ibyo twaguteguriye turizera byose ko bikunogera, ukomeze ugire n'ibihe byiza mu kanya n'indi nkuru irabigezweho.